Dakle, očekuje nas po meni jedan težak meč sa Omonijom Ciparskom, koja je višestruki prvak Cipra, nekoliko zadnjih godina najdominantnija ekipa. Oni bi po svojoj kvaliteti trebali igrati možda i grčku ligu, jer Ciparska liga nije baš nešto kvalitetna, ali puna je stranaca, pogotovo ova ekipa, prednjače internacionalci iz Rusije, međutim, bit će nam jako teško. Mi jesmo ove godine sklopili mladu ekipu, nama je cilj da se oni razvijaju kroz tu Mevzu i kroz Challenge Cup. Mi da će oni dobiti jedno veliko iskustvo igranja, pogotovo što nama 4 19-godišnjaka igraju šestorci. Tako da idemo utakmicu po utakmicu, odradit ćemo ove dvije utakmice maksimalno, želimo se predstaviti što bolje u tom Challenge Cupu, posebno ako se ukaže naravno i prilika iznenaditi ih, jer oni jesu ipak favoriti, a mi se pripremati, onda idemo za hrvatsko prvenstvo gdje želimo zaista biti među tri ekipe i nastaviti kontinuitet dobrih igara zadnjih godina.